reba mugenda tamusuzumwa ati Imana yafashe iki umwanzuro oya numusuzumwa ariko mfasha guhanwa ati Imana yafashe umwanzuro hari umuntu ubaka Imana afata umwanzuro avuga ngo amen aya ndavuga n'abantu ubaka Imana afata ikibere data umwanzuro asifiwe Yesu amen kuvugana n'Imana wavuganye n'iki n'Imana wumvisha abahanuzi b'abanga Imana ivuganye nawe gutya na gutya izagira gutya izabikora kwiyubahisha ariko Imana ize gute ivuze hari umuntu wumvisha Imana ivugana nawe ngo amen hari umuntu wumvisha Imana ivugana nawe ngo amen ujya muyita ati Imana ivugana nawe ujya muyine Imana ivugana nawe hashira umwaka wa mbere utegereje hashira umwaka wa kabiri ugize gute utegereje hashira umwaka wa gatatu ugize gute utegereje abantu bategereje Imana tuvuge ngo amen baza nitangaza Imana impaye Imana yabwiye mu mabwiriza Imana yafashe iki umwanzuro cyamukanye uvuga avuga ngo amen icyamukanye uvuga avuga ngo amen Imana irabitegereza ireba ukuntu abarozi babasuzugura Imana irabitegereza ireba ukuntu abanyamahanga bagira gute babasuzugura Imana irabitegereza ireba ukuntu uburwayi batondagira Imana irabitegereza Imana igira gute ijya yitegereza tuvuge ngo amen tuvuge ngo amen irangije afata iki ifata umwanzuro nubwo nakicara Imana yabwiye mbabwire ngo yafashe umwanzuro birakirwa na ba nyirabyo bumva ko hari ibintu Imana afata y'iki oya ntabwo byakira atari ibyawe nuba ko hari ibyo urambiwe urifuza ko Imana ifata umwanzuro wamwikirije ko nta kintu twaye bivuze iki abana b'Isirayeli ubu bwoko bwabanye n'Imana ubu bwoko bwavuganye n'Imana burangije bukora ikosa bisanga mu gihugu cya Egiputa ngo batigezemo ngo basanga hari umwami witwa Farawo mwami witwa nde ngo bakimara kuhagera uyu Farawo aratanga ngo imuni mwami wa kangahe wa kabiri nawe yitwa nde nawe yitwa Farawo uyu mwami wa kabiri yasengereje abana b'iki bene data yasengereje abana b'Imana Imana yarabwiye ati mwebwe muzamara imyaka 400 mwakira igihugu hanyuma y'imyaka 400 nzabagenderera Haleluya Imana ikugenderera barangije baratebera bageza mu myaka 430 baravuganye n'ikibana data uramenye ikibagirwa cy'Imana yavuganye nawe uramenye utibagirwa ijambo Imana yakubwiye urimo urasenga uramenye utibagirwa amasezerano uramenye utibagirwa ugakora imyaka y'ubugingo asifiwe amen bantu benshi bazize kwibagirwa bakora imyaka y'ubugingo niwibagirwa urakora imyaka y'iki y'ubugingo ariko niwibuka icyo Imana yavuze uratabarwa mu izina rya Yesu haleluya ababyeyi haleluya amen abakobwa haleluya abavuganye n'Imana haleluya ngo barangije ngo barabakandamiza hari abantu bamaze ibisi bakandamizwa hari abantu bamaze ibisi bababaye kandi baravuganye n'iki tota ya sase ko baravuganye n'iki bene data n'Imana asifiwe Yesu asifiwe Yesu Imana nishime cyane Imana yaturishime cyane Imana yaturishime cyane Bibiliya banga basi Imana yabazagira gute bazakomera bene gabo nibagira mu gikombe ngo kirwe kibene data baka bazagindwa hariki amaso ariko bazi Imana ya amina haleluya umva kubwiye ubu bwoko burataka bwibuka amasezerano bavuganye n'iki n'Imana bwibuka Imana yabakuye bwibuka ibihe byo gusenga bari imbere y'iki Imana bwibuka amateka Imana bagendanyemo n'iki ngo barangije barataka abaje gutaka tuvuge ngo amen abaje gutaka tuvuge ngo amen abaje gutaka tuvuge ngo amen ababyeyi baje gutaka tuvuge
amena. Umuntu atakababaye nta muntu yitakazagiza gute atababaye, ariko baje imbere y'iki y'Imana. Haleluya. Tuvuge ngo amen. Amen. Ngo barataka barasenga bayibutsa Imana amasezerano. Imana iri mu gihugu cya bene data cyo mu ijuru, irabahindukirira. Imana ibahindukirire. Imana igira gute ibahindukirire mu byanyu. Tuvuge ngo amen. Uw'Imana yahindukiriye aribukwa. Uw'Imana yahindukiriye adahabwa agaciro agira agaciro. Imana niguhindukira uzagira agaciro. Tuvuge ngo amen. Amasezerano Imana yakubwiye azasohora. Imana irabahindukira ngo yibuke isezerano. Amina. Hariko abantu baravuga ngo amina, haleluya. Imana ijya yibuka iki? Isezerano. Imana ijya yibuka iki bene data? Hari abantu bavuye ngo amina. Enota dobede stars. Imana ijya yibuka iki? Isezerano. Ijya yibuka isezerano. Nubwo waba ubabaye, nubwo waba urushe, nubwo waba uremerewe, humura komera. Imana yavuze niyo kugira gute kwizerwa. Ibyo yavuze no kubikora izagira gute izabikora. Tuvuge ngo he. 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 Imana ijya yibuka iki? Imana ijya yibuka igitorero. Imana ijya yibuka isezerano. Haleluya. Imana yibuka isezerano. Satira umusozo. Haleluya. Haleluya. Imana yibuka isezerano kirangije abahindukirira. Haleluya. Irangije gute? Kuko batatse gutaka kwabo kuzamuka kujya imbere y'Imana. Abaje gusenga umunsi wo kuwa kane, gusenga kwanyu kumvishwe. Amina. Ndasubiramo ariko wanyikije byo kuvuga ngo amen. Imana igira gute? Ijya yibuka. Imana yacu iribuka. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Imana irabahindukirira irabibuka. Irangije itegura umucunguzi. Imana irambwiye ngo yubatse ingo zari zigiye gusenyuka. Imana yubatse ingo zari zigiye kujya gute? Tegura umucunguzi. Ngirahindukira mu Israeli ngibona Mose yari mu gihuru, yari amaze kwase bukwe ngo Eva isasoma. Imana imusanga ahandi ari. Humura Imana izagusanga uri aho wavuganiye nayo. Usengera ahantu wamaganira Imana, aho n'Imana igiye kugusanga. Komera shikama. Imana ikigira gute? Ijya yibuka. Imana yabatera agatsindwa. Aba bana banje barankoreye, baramvugiye, twarabanye. Ntabwo nabareka ngo basuzugurwe n'abanyegiputa. Ntabwo nabareka ngo basuzugurwe n'uburwayi. Ntabwo nabareka ngo basuzugurwe n'ubukene. Kandi naravuganye nabo. Abavuganye batuvuye ngo amena. Abavuganye batuvuye ngo amena. Ariko bavuze ngo amena. Abavuganye n'iki? N'Imana yacu. Ijambo Imana yavuze iraririnda. Tuvuge ngo amen. Imana yibuka ijambo ryayo. Imaze kubibuka irahindukira ngo yitegereza Mose, isanga ufite umutima nk'uko yashaka. Imana yababona no kubacungura. Uretse uyu mugabo witwa bene data Mose, ahangaha iyo bageze hindukira mugeni ntumusuhuze, mubwire ngo amateka y'ubuzima wavukiyemo ntabwo byahindura umugambi w'Imana. Amateka y'ubuzima wagize gute? Devani ntabwo yahindura umugambi w'iki? W'Imana. Jambo rya kabiri rero, noneho ngo Imana yamati Mose mwana wawe, ngo Mose agiye kubona ngabona igihuru Eva isansoma ngo kirimo kiraka. Mose agira ubwoba, aravuga ati no Mana bigeza gute? Nestance drove nimubona igihuru cyaka, reka njamike. Abantu bacyamitse bakaza kureba umuriro w'ahangaha, bakaza kureba ibera ahangaha. Nimuhumura Imana yababonye. Imana yagize gute bene data? Imana yagize gute bene data? Abumva ko Imana we yavuye ngo amena. Nimuhumura Imana yagize gute? Yababonye. Imana ishimwe. Banyarwanda inshuti z'umusaraba, Imana ijya yibuka igafata umwanzuro. Ibwira Mose ati Mose we nukuri mbonye kubabara kubwoko bwanjye ngo aburi muri Egiputa.
amavuta. Niyo mpamvu marukiye kuvugana nawe. Dore nafashe ikibena data umwanzuro. Soza Imana ibahe umugisha. Haleluya. Imana ifata umwanzuro mu byaha. Imana ifata umwanzuro mu byaha. Abantu bumva ko Imana yafata umwanzuro, yafata ikibena data, yafata umwanzuro. Reka bahaguruke dusenga n'ikibena data. Imana hari ibintu Imana yafata iki umwanzuro. Tugiye gusenga. Imana ifata iki? Imana ifata ikibena data. Imana ifata iki? Umwanzuro. Bahanuzi Imana ifata iki? Umwanzuro. Bavuga mutumwa Imana ifata iki? Umwanzuro. Bayisiwe n'imata, hene Kagame, hene Stasi. Imana ikije abantu amara. Hene Kagame, Imana ikije abantu amara. Imana ikije abantu iki? Amara. Hari abantu Imana ize kujya kubagwa. Imana yafashe umwanzuro. Sengera ubwoko bw'Imana esaba. Bana dusengeye ubwoko bwawe ni wururu kubane nabo. Turamushimiye ko bakijije amara, bandi ukabubakijije uburwayi, kandi wururu kubane nabo. Imbaraga z'Umwuka Wera zibabeho cyane. Tinyiro cy'Imana kibagote mu izina rya Yesu Kristo. Amagambo y'Imana arushaho kubaryohera cyane kurusha ubuki. Urakoze kubyumvisha mu izina rya Yesu. Amen.